I am Akrumzari, the Ningthoujam Impact News. Raj Nongthombam, Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events. I am Ningthoujam. Ngasi Manung Hutna da khana jagaduriba topic is nurturing academic freedom and excellence in higher education. Haibasini hariba wapam simaru na higher education da awang mathaki mahi masing tambada koi masigi freedom haidi ningkha tamba lahenba aduka ningkha tamba sigum loina na koi masigi excellent dara aphaba higher education ama puraknam ki damakta koi kari to mathau tabagi haibunduni ngasi ki topic si aduga maru ina masri da keyword haiba tare topics the keyword ahum ni thoi si higher education haiba ma excellence haiba ma aduga academic freedom haiba ma ahum si kaya yamna mari lena bage kamai mari lena ge aduga haiba ahum si puraknam ki damakta koi kari to mathau tabagi haibagi matang du khana lena jagadabni aduga haiba topic si da khana lena ngasi impact news ki students in lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur University ki Department of Biochemistry ki Professor Dr. Ningthoujam Debananda Singh Debananda, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us Manipur University ki Economics Department ki Professor Dr. Amar Yumnam welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Manipur University ki Physics Department ki Professor Dr. Ngangkham Nimai Singh Nimai welcome to the show. Appreciate you joining too. Atoja ahan ba koi ngasi ki topic si da touch to jadring hai tare huji koi Northeast India da maru yam chauna burning issue amu ori ba Citizenship Amendment Bill ngarang pass to ki besi Lok Sabha da mase makhata na Rajya Sabha da pass to hundana ba mari lena ba hadi lengak siga chaminari ba party sing na pressure to view ga habi wapam ngasi si tongan Manipur ki student union sing the ruling party na taba opposition da leiba natraga ruling na taba party sing loin thola ga degi so CSO mayam sina akan ba pressure se pire hai tare hai bill si Northeast India da Manipur da chanan ba yar kar gam chanan rak pa target di act ka olag target di ko tongan ba political autonomy gumba tan bagi phibam phau la kani kana warning api ba hore marabanda swai sida ngasi ko academic oiba haidi ko academic lam di oza hum punsin le biramni na think hom le bina oza horom ki side tagi point amam dang thambirum hai tare ko gi citizenship amendment bill pass to khiba kari gum sin ek olag target ko Northeast India maru na Manipur gumba state sing da kya am na kininga yoba nungna ninga leba miyam na karma mai kar sanction mathau ta bagi ka kitang oza gi oiba point sing thamya ta aham oza amardi hojari oza kari having yan bada aina haining is Sarkar and any Sarkar matam lo silagati okay kitang lamsat naibu phai na khale ado laiva Sarkar site lamsat naibu 10% citizenship bill na 10% reservation ke pot general category general category 10% reservation om pusale adage mo January kuntrama thoida budget session haurani interim budget next February ru puthokani akoi na haine geti election ke code of conduct haibase Lautho kanda leibata natna leiba sarkar to matam loisalagati kitang lamsan nai ba sarkar ama ohaningi ani subata sike sarkar na se notice mawa lokta citizenship bin da kan yeli se yaning tri se adu khwaidigi kui na so Assam de kui re sig irang lerakpa khwaidigi aki ba poi ba lamdam si awang no po lamdam si ne aduna sike sarkar se na se ma gi masa gi lamsan nai je tabata natna noi awang no po nawa lokte ha bana aduni okay awang po ki lamdam miyam si mawa lokte ha bana aduna sike state si ora mena bill se Lok Sabha da pass to kore Rajya Sabha da torokta na ba mayam finger cross to ne ha oza Debananda lakchi oza hojik miyam na khongjang changchen ba haure ha ba tarenga si student union ba rally chana ba mayam yaure tonga political party CSO sing pressure tong na ba haure haying dei khongjang changchen ne ha ba po yaung re so ai sida miyam ge stand se karamba mai ka sa khidong mali adugo hojik lai ba ano ba ka tare bill pass to gi basina kari wala pu ai Northeast India da adugo maru na sigi issue se koi Northeast India khatar ya ka hen affect to gi mami su tari kari ne khan bi kari habi ni oza masi hoi akoina science ki oja moina political view da yam toina di hajening dra su ko sida di ko political science ki oja oi gera oira politics yaw gera yaw when the future of the state future of the Northeast and the survival of the people with dignity sida at stake ta lagadi akoi tumina lebam thokti we must take a concerted stand koi punna masida stand se masidi Congress na phai BJP na phai natraga phati haibagi wafum na tieba akoi gi mioi singi tungi future gi pot neba sidadi akoi akanba stand labum thoi en khali I would like to appeal through the medium of ISTV that Impact now sorry Impact TV I'm sorry to all the stakeholders especially the powerful
civil society organizations aduga koi maira pai bi ichalichi ima mogi lupsing satra gi sangstan sing college gi oja sing ade university oja sing ko common people pulap si toraga kholao ma lawminaba changen khali masi missing de yengoi dabani de akoi gi potnama he na theiraga thambira misi missing de yengba ojama proportional representation gi achauba khoi de China am phangi ba akoi gi MP ani khatani Lok Sabha da Rajya Sabha da aman MP ani di samana chingi ni amana tamgi ni ada ai di masi handaki matang sida khudong chabam loraga akoi gi system of representation in the parliament sisu modify ta hoba koi US ki da Dakota pichak pi edu moi achaw state ka ingnaru da Dakota can make its own laws ko aduga moi gi kano the minimum US ki congress ki US ki kano gi moi gi parliament hai gadra moi gi system du gi state speak kera chawgera magi minimum percentage amdi si laigadam ne habasi koi kano da India gi parliament da notice me am jandak purna united si hayan bama of the usual track si phagi oina lobi rasu ya in lighter vein the lobi rasu ya adu it's not a it's a serious joke phagi oina lobi ya to mas serious joke it's a serious joke okay so I hajering idi koi gi akhoi na ngang ngi gi janagana man hek sarak paga hogat liko masi unpatriotic ne na lana chakhini I have the full sense of patriotism as Raj or any other oja family ada si fake of life ne akoi na ngang ngi de kaimta khangjadana function na school la tawda janagamana change ojana hogalo kano ni rashtra gi song ne na khoi hogatle aina kharaga chawra kanda analytical thinking khara la kanda janagamana da khoi na yam religiously hogatli du janagamana sida north east ki reference amta yawbra bindya himachal jamuna ganga do moi jaga atai gi loi yaw ba do masi yawti ko even masi ga si yawhan ba changbra okay kara incorporate to mathok ta aduga maroina koi north east se kitang mirai bi ba aduga handa ki bill jena di ma logre heba gi mami ma chawna tar heba gi wafum thambiri okay mathang sei wajani mai dalak se go ja akoi Manipur miyam gi hata north east ki miyam gi maroina Manipur miyam gi sentiment su koi lengang na khangbi bagi mami ta ba mali ngasi mak chief minister Manipur ki chief minister fondo ki basi koi center ta gi hekta haraga koi na chakada banate koi miyam na haibda koi madur chakani habi wafum na chingo fondo ki bele aduga state cabinet ki koi decision su lauraga masi center da khangan gani habagi wafam na chingba ngasi chief minister na phongdo khibale re so ai si state phibam se la abani na hojikti lenga koi gi lenga na so haipet miyam gi sentiment khangbi mami tari sentiment si miyam gi di hojik bill si gi against ni outright lai se ado oja kai happening so ai se da si gi state si or na bill se pass or amni na kari gum ek olag targadi karam phibam lakpa yan kham bi kari happening number 1 da hariba bill asina koigi hanadagi aikoina honajariba ko aikoigi protection ama lainaba honajariba asam gi su chahi kya sangna foreigner issue tokjariba masigi against lei hariba ko ani subadana hariba bill asi pass toragadi refugee changakpa se thingba ngamarwaiba okay particularly aikoigi border area ko koigi Bangladesh ka thangnariba Manipur adagi Assam leidana border area aikoidadi masi vulnerable ne adugi matak danger da legreba chahi cham sang godobdo chahi manga da thujal aneba ko aduga dharma haibasidi furit jacket litpugum neba Muslim orambado magi survival for the fittest hingna we don't direba jacket to loktho ko litpa ko lega ai Christiani haibi ayeba ai Hindu ni haibi ayeba ko adu ma chang pudune aduna religion the based of was masi is the stupid hiding ko masi Indian constitution gi wang bu su ne ko aduna masi akoina thingdong ne masi ko aduga akoigi huji haibi gi Raj na haibi ko honorable chief minister ji high grade that is not enough moi huji akoi resign torni haina ko we will resign from the government we will resign from the government ko akoi torni haina madu treat to godong ne ba adu chief minister na tawding mang da ma bu support to riba political party ani hum lai dai ne moi hana law thor godong ne ba chief minister su post to godong ne ba adu sarkar je resign to godong ne ba let the president rule comes ko adu or ka thajani ba achum lagi koi taisala koi kha tha ngang bu I don't believe ko adu di madu masi aina sarkar hainingi ko they should resign immediately okay moral
responsibility when resign to mathuk tani havani okay am phaja wahum sing tham bisi atubo coming back to the topic hather moving on ngasi ki topic se koi academic excellence maron higher education da masi ki excellence kamai prokata excellence prokata sometimes and many a times Manipur state ta to in obstacle ayat po erisi koi academic freedom phang da basini to mayam haine se maram tuna academic freedom haisne kai no higher education haisne kai no sita laksa bata aham basai uja amardi dum laksa uja कोई हायर एजुकेशन से करी है ना हाई दुइनो मसदे एक्सेलेंस प्रोफेशन करी होई दिनो मरुना कोइन ताजा बते एजुकेशन से अहुम थोंना प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन अदुदगी सेकेंडरी एजुकेशन की मतुंग ताबसिना हायर एजुकेशन का ताजै कमाय होई दिनो हायर एजुकेशन से अदु मसदे एक्सेलेंस हाई से करी होई कितन हाई बियो हायर एजुकेशन है से लागा आते एजुकेशन के था के खेनरी से हायर एजुकेशन हाइबर सिटी आइडिया का मरी लेने पोत ला तो ने स्कूल एजुकेशन हाइबर सितना तुंग द लाकर जो आइडिया अदगे मो मखा के ज्ञान तांचन बा लौसिंग तांचन बा सेंगो नाना फाउंडेशन पीबने अद हायर एजुकेशन से लाका दे आइडिया ने आइडिया से करबा आइडिया मनुंग दा लाइरिबा सब्जेक्ट अमगी हाना तौरिसना एबीसी तंबनी ना एबीसी तंबसे एबीसी से कदोबगे करी काना ले कमाने तमिनोसन आइडिया दा लाका ने अदना हायर लेवल दा लाका दो से ना बाय तंगे बा टॉपिक तुसु ऐसा कि सेम टॉपिक से सपोज हायर सेकेंडरी तंबा टॉपिक अमा सपोज डेमोक्रेसी अदुगा हायर लेवल एमए लेवल दा तमकवा डेमोक्रेसी अनि जे खेनने हाने डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव अदुदु तमकतुनी अदु हायर एजुकेशन रे डेमोक्रेसी जन तौरिसि करिनो अनु व्हाई डेमोक्रेसी हाइब पोट का से मुला कतुने अद हायर एजुकेशन इज कंसर्न विथ आइडियाज ओके अद आइडिया से करिनो हाइबता पोट से अहुम ने आहान बा पोना मागी इंट्रिंसिक वैल्यू से करिनो दा गसा कि सब एवरी एनी सब्जेक्ट टू की मागी हाउसिक लेबा ग्लोबली अदगे लमदन टू के सो कमाइना लेरिगे हाइबसे अदुगे आइडिया दम खांबम अदगे इंट्रिंसिक नतबा मागी मपान गोबा एक्सट्रिंसिक अद हायर एजुकेशन की एक्सट्रिंसिक कैनोसिना मागी पार्टिकुलर सोसाइटी तो मधुरा आइडिया से कमाने अप्लाई तौरगा सोसाइटी तो कमाने सिंखत कतगे हाइबेदुने अदगे अतोपम ना ग्लोबल लेवल ना लागतने हाउ आइडिया से का ग्लोबल की सोसाइटी से का कमाने मरी लेने रे कतोम द सिंगी अदन हायर एजुकेशन से नंबर 1 मागी इंट्रिंसिक टू मा अदगे एक्सटर्नल एक्सट्रैक्शन से का अनि सिने अद एक्सीलेंस हाइर सिना ऐसा कि एक्सटेंशन की पोर्ट लागते नहीं अद एक्सटेंशन की लापसे मसी मनुंग की इंट्रिंसिक तो कंटेब सुया यारो कोई मनुंग की इंट्रिंसिक पोर्ट से अंडरस्टैंड तो रिबा आइडिया डाइजेस्ट और रिपोर्ट से फजना डाइजेस्ट होगा इसा की सोसाइटी दा फजना अप्लाई तो वंगमबा अदगे मु एनीवेयर इन द वर्ल्ड की पोर्ट जो अप्लाई तो रगा मधु तनेबा कोइना एक्सीलेंस लाकदे से अद हारे पोर्ट से गवर्नमेंट ना खुदम मना चाइना ना के वही हायर एजुकेशन दा मोगे रिफॉर्म मतुंग द कमाइन फ्री लाहलिनो अदु दने बमना मु काप खिजे खोदगे याम नेना सिदा आइडिया हाइब पोसे लागरे नंग अदु खालो अदु दे खनबा यारो हाबि याते आइडिया सिदे मागे फ्री थिंकिंग फ्री एटमॉस्फेयर अथिंग बा याउतन तौर कदुइनेबा अदु दने ngasa के फ्रीडम हाइब पोसेगा एक्सीलेंस हाइब पोसेगा यामना समझनना चटवा पोनेबा आइडिया म लेरे सपोज ngasi अखोना खंगजेब सब्जेक्ट तो का लेंगाक सिगा तौरी मोंगजी कांदा अखोगी आइडिया तो नते लेंगाक फत्रे का हारगते फत्रे हायेंग एने से फानि का हारगते आई फोंदोनबा आइडिया तो पांगन तो लेरि थुरिने नंग फते हारे जो फते हाबा ngamba मधुगी एटमॉस्फेयर म लेबा संगेबा मधु सुना नतन फ्रीडम लेथबा एटमॉस्फेयर दा ngasa की आइडिया की एक्सीलेंस सुलग लाव अदु तने हायर एजुकेशन का आइडिया का फ्रीडम एक्सीलेंस का लोने समझना चलिसे अदु सोसाइटी तो न कमाइन मांग सकर कैबसे ngasi दे रिसोर्स त नते ब सकोलिसे आइडिया दा गातने हौसे नॉलेज इकोनॉमी हाने रिसे आइडिया दा गातने अदा आइडिया से वो फ्रीडम होहंद्रबा एक्सीलेंस लारो अदुगा आइडिया की फ्रीडम एंड एक्सीलेंस लाइते मफन साकुट पसु लाओ ओके याम फजो वफम ने थंबिर जे आइडिया की फ्रीडम लाइते मफन दुदा एक्सीलेंस साकुट प लाओ हेबा याम फजो वफम ने मरमदुना अनि से कोई फ्रीडम का एक्सीलेंस का सी सेंजेक अमगी ममाई अनि है बतारे नाम याव दब सया दब अनि से पुन्न चमिन तुन चमिन का वफम अमखंगनी ओके मथंग से ओजादे मंदलाक से जा एकेडमिक फ्रीडम की सो हाइबे इंट्रो तो बिखरे ओजा ओजाना अदो ओजादे बानदना करी स्वाइसेदा एकेडमिक एक्सीलेंस का फ्रीडम सिगी
patang sida ahen koi matam ju khara leibani na ko excellence ki na in detail da mathangi round gumada laktring da academic freedom da oja amar na hai khibdo ya phajaba ma oja na haibi gre university natraga atai higher educational institution asi mana deal to risi phi charaga phi puthok na te it deals with ideas we churn ideas we eat ideas we digest ideas and we give out ideas aduna higher education higher education ko masi kopna sum koi university oja se queen way ram ni ko koi pen da bayam na id koi society transformation namaga university ga samna ning bai pot am lei ba isam samnau ya da ba masi hoi oja phatta bai ne habi da su yai oja pha ba ju khade dum yawe do oja su society su government su linkage ma koi ita ta dri ba ada higher education high sida su meaning am lotna lei ri ba we never use the word highest education higher education there is something Mount Everest somewhere there it's a perpetual journey awang ma chingdo nam lei adu tamna chatori ne adu dai do ne koina excellence have this is a distant target adu excellence ka hoji ki freedom siga si tanna thana ya dana mabani si punchen na gal lei adu freedom sida lak sake academic freedom se masidai da koi ki Germany da oja koi ki huji PhD toriba research university ga MIT ga kon lai si Germany ki invention ne ba phone hambol le na ni pam le ram mana academic freedom ki maroi ba wahi ni German da haibo so German ki wahi du toroga I hajar ke learn freiheit leher freiheit kare hai no freedom to learn freiheit the freedom to learn leher freiheit German ka su tam German si long ngi da adu sina freedom to teach hai ba adu freedom to learn freedom to teach adu noi bu kari phajat lagi ne laitam yadra braina la na chakki ni se it is a deeper philosophical connotation haidi university gi oja chhatra ga sigi integral culture ama toroga university gi administration duna oja chhatra gi business na nurture to aduna ni topic sigi title sem appropriate orisi nurturing those talented students and teachers adu taseng budi transformative education for have never education that transforms society that shakes society society gi kanadra ba chanolo cha phok da thugai ba ngamu have never revolution to aduga phajaba tradition du adu to protect academic freedom we have to learn how to live with several contradictions for example protecting the tradition but joining the globalization adagi teachers have no power but teachers are very powerful the contradiction mayam sibo aduga hauji angle lamda koina haibada this is my slogan kind of slogan raj ransu tabiriba ingbiriba miyam nasu understand to winen khali let us look at some terminologies every boy and girl in Manipur especially in Impal they are phone of smartphones phone de koi smartphone yo reba but smartphones are combined with dull classrooms smartphones combined with very dull classrooms I stupid makti haining de do dull classroom ai smartphone duga loina na smart classroom su laiga dam ne ba but koi gi classroom je hoji latest akoi matam da di ojani mai koi school ning toring matam da di si gi chang da so me na I lodi so amdi matam da analytical thinking si school da ba da kharma khela me ba hojik tori sina kai da tami nom da tuition kya chatli 95% chat ngam dori bra city like tamanati it is mechanical it is rote learning so we need to break through adu ai yam sang logjo roi adu ai hojiki du da makha chatharak pada hojiki du da academic freedom ha sida saruk ani thokni yeng bi academic freedom at the level of the institutional freedom academic level freedom at the level of the individual faculty members so individual freedom and institutional freedom freedom to design new courses freedom to change the syllabus as and when we feel the need hauji torsina UGC na tang trama thoi de chi em la ka ne ba khanghaudana adu su most urgent ngai thadalaga kihalaga ko aduga akhoi gi kano da akhoi gi academic bureaucracy administration si yam slow elephant ne ko chita gi as yogada ogada moi di akhoi gi samu gi khongthang da chatli ba aduna tang trama thoi de la ko na som da tang kun da thador ka ne ba aduga head of department poor head of department he is made completely incompetent by this system aduga tang kundaga tharaga syllabus change to wigi kano si change tang kuma thoi UGC yong no tharak ka doni haiba notice sama thengna bam yaw he tang kun thara o haiba si
कोई की तांग त्राते फाउदा UGC योलो आबु चे दो अइंगोंद तांग कुंदा फंग नुमी हुमी मतुंगदा so can we do some creative work in this kind of system aduna koi object torisi institution freedom se protect tobum changi institute of eminence na taruk la thokre ko Geo Institute yauraga ado akoi di moi do 1000 crore pi ni hai university over the next 5 years Linkatriba university su yaure Geo Institute and moina kai no hai moina madu Greenfield Institute habra kai no hai ado okay adu gini modi gi yam nakna ba hai da okay Linkatriba university ma yaure adu da adu da yam phajaba ma ai di pacha du di kal udi adu da moin kai no hai ri no these 6 institutes besides this money 1000 crore okay they will have full autonomy they can design new courses they can have tie-ups with MIT Harvard akhoi Manipur University da paisa do pibira no ba akhoi Manipur le rugi hojiki freedom full autonomy do madu dom pibira di we would warmly welcome it okay excellence academic higher education high views latest quite a to was a podama sige hojik lai sakari lai se okay university singke paisa se 90% loan on thone okay suppose central university na India government na Manipur university na university khurimakta thade riba central university thade riba paisa se funding se 90% di loan oirani okay 10% di makoi funding oirani yam noning is ada Manipur University Nagaland University Mizoram Arunachal University arene Manipur University se kamai ta udana Bombay University to kam samana na logotoina Nagaland University Delhi University ka samana logotoina no na adagi society so akhoi da nasana resource mobilize ta jo hai se Manipur ki satra ke India ki karam bhai university Delhi da akhoi ke ST ki reservation se 32% hai Delhi Bombay su 32% laba lairi si boba adumana ngasai reality swing yang tana ngasai bill pass to ba adumana order ma thokchan gar lore akhoi lenga ko ri ha tu ne ba Manipur University si 90% of the paisa akhoi na thadari se masi loan on thone okay adu waragati adu Bombay University khudam wana aina leijara ko university adu pada hai ro de mina sar kan Bombay University ai sama ke university na hai be adu de moina endowment fund ke lupa crore samne ba masa ki Bombay city da leibagi rong saban leire adu da natana lupa crore sama tongan endowment fund piri ne ba akhoi da na crore ani bo pi pon te ba amo bo pi pon te ba sama pigi ba university ka ngasi moi ga khuka sama treat tau de na adu kam bana ka da le ri ke se sukang khang de na ngasai ki okay freedom cup to kui wafam ne thambir sing freedom se lai traga di so the excellence to the mang bu kana dre habi okay excellent oi ba mafam du gi keno to same kan hai tare development ki model se atopa manata ba makhal ki university to institution sing they apply to tar ga di madu ki excellence to porpanga mo have ni same development model se institution to institution natraga university to university khena gani habi wafam thamir se maram sai sida academic freedom porpui mathau yam taduri freedom se prong the essential ingredient macha king se kari ofum thoi maru na srei sida asai ki individual level da natraga institutional level the freedom phangnam gi damakta lenga na natraga institute masana kari to jaba yabagi ayu wajani madras wajaka happening Hamza koigi hujiki wajani na takpi hiba koigi freedom ki matang sida ba confined to institution amalere dana second part na confined to society koigi academician khudima ki society this role khar lei hari ba ko confined to academics dana particularly ko institution dana ngasai wajana hagi ba syllabus draft to ba aigi project sigi topic aini choose to ba moi government na si tau haibna force to na ta ba funding agency na force to na ta ba aina choose to ba adugumba adagi aina tawning ba research to ba aina curricular activities aina draft to jaba ko asigumda confine to re ko adagi university je phaning bagi ko aina madugi suggestion pi ba phalak trakanda aina madugi maramda critical analysis ama tawba madu ikon authority da ko madu haiba ko amadi public ta khangan ba ko aram du sumthong na bhona ba sin institution da
confine tawreba yam chawba atopa social obligation ama leireba every academician amana pigidauba social obligation khar leyeba for example Manipur University Manipur ki people yam wada weba noi academician asam lerga noi side gi society da karigumba amata thadorakti na ko contribution amta pirakti yam saweba ko madu chumamba ya lalamba ya ko that is different adu ba aina haning badi social obligation ji yam su maru we hajari ba ko ko gi history da batara selen am lai den ko magi atoki matik magi ko society da magi new idea da ko man hairam ba new idea do matamudra ma si koidan tanrim ni university da gi tanto ki tawrim ni tanto imni ko adu bu ma di hanba leitin adum taugi hariba ko adu main tawdana example pije bai wani ko bagwas movement na 1955 ta ko atomum thadar ba matung sida ko ko gi including Einstein yaung na ba ko ko American government da ko adagi against the nuclear gi ko gi adagi prithvi sida madugi achoba movement tawi hariba by the academician ne ba ko ai Guwahati University le jeni ngai ai Professor Hiren go hai na moming tarungani ma si academician da par excellence oi budan natna ba ma si ngasai gi freedom of speech ko adigi ngasai gi society da social issue da ko ma gi opinion si am piba at some point of time ma government chai budan natna lalo bu chu chai alpha chu chai ba alpha na ma ai koi gi maram da chai bu gi hat ki ni hai na hai budan waja mayam hang bu chalu ye ba ai sa mak chu chalu ye ba ado alpha na hai jen bai wani ma bu matu manam sokte ba maram di internally they appreciate ko adugo mi du mo appreciate tawe ba sum pang hai jen bai wane ba ko ma matu manam soki de ba manung ma wadi dum thagal le ba adugo ba radical of mi do spirit to aduri thagal le ba adugo ikui de na koi India gi education system jo autonomy particularly university waja jini ko autonomy freedom of speech ko masi guarantee tor la eba jora neru gi matam dagi ko adugo khau dani ikui de na pala koi Modi government na ba UGC da including university waja se autonomy se ngalok de moi so restriction lege dum ni na pi re ba okay ikui da bi da handu chahi da madu gi against JNU da JNU da yam chaw uprising to ba all India da uprising to ba ado uprising to na moi na do namjal ai ko madu da saru yaru waja jing do one by one victimize to ba JNU da so ado na all the universities je makoi na political party that inclined to ba BC hapsel laga ba adu da against the ngang pa analyze to ba social issue da thangalak pa ko adu makoi na koi dandi pi ba hor eba magi suti pi da ba magi mongon da athing but thamba hai tare ko masi dictatorial tendency ne ba masi yam chaw ba depacer ko yam chaw ba ahung bune ba India gi education da ko adu even China gi Xi Jinping ko China gi president do man hai China gi da freedom of ko sigi si legadong ni na ma lokthokre ba koi gi bureaucrat singna control tawdo budi ko scientist singna masagi project to adu masana khanjagadam ni topic to aduga masana design tawjagadam ni ko adu main tawda ayam freedom se pigadam ni adu da koi gi fundamental ko knowledge basic science ko masi chakhot pa ngamgadam ni haina koi gi China gi new revolution in ko higher education to bring the excellence ko masi China gi hau gram ne ba India na amuk backward am chala ye ba ko masi ai koi yam ne ningai ni ko masi hanna mu koi nei no phayen kali handak ki matang da koi gi higher education minister human resource minister na Einstein ki theory lali adudagi Hawking ki theory lali yoga da yaromi kari da yaromi kai pa hajali dan ko stem cell na korok ki mi sampui aduda ai koi adudagi yongami ga kainugi Darwin ki theory lali yongami ga tangkai mi leram de ga aina hairi ko si minister ni ko ngangi do adu aikoi as a scientist as an academician aikoi tumi legadra ba moi hari do tumi legadra adu ngang orgadi ai dandi pinin tumi legadra ko crime ma to abne ba adu da aikoi to the universal knowledge da adu ai tumi legadra ba adu ni da aikoi gi da laiba dilemma se ko ko gi at some point of time da ai jen lejer so ai thabak to so ai masi ngang de ngang ho rage na ko Galileo na prithvi na numiki akoi bi de koi hayu hai na ko
adu natari nang dandi pin hat kini haibada ma maya mamang de hajin naraga tumina soleba ai hagi du lalena ai hagi du lale I pu sipe haibra ai hagi du lalena tumina de dum hayaba ma yajaning deba sidina bang hakan hajin larju ma tumina murum di soleba adu ga mana Jinder like Shalaga Maga Ashim, but like to Iraga Netherlands Tadokieva. That is what we are learning. Okay. Quintum physics do never. Okay. 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 Freedom ki struggle se tum ngalinge matam dege tum lere havne tu po hojikti amog hadi matam khara khogi kuirba matam da hai tar ho India gi wena maru in higher education ki institution sing sida freedom leram basi no na 2018 da wazan ta ko introduce to kiba restriction khara lakre UGC gi makhad leiba institution sing sida university sing habi wafam thamira dun kan ai phau ba koi free oiri ba ge hai ba gi wafam amadi leiri sigi ano upa kan sila matung da Manipur wazana JNU ki example su tak piri and Manipur University ki thoki ba mamang chahi ki thodok tu su it was also one of the classic example and adum hai ba yain kan not only JNU khatana tabida kari habi ni hoja masigi se akogi hariba institution gi makokto maduda leireba ayamana lo lakha semasu lakha institute gi makokto na rational oiba mi weraba ko yam highly academician weraba education gi value khangbo weraba for lebak gi chief minister warasu ko adigi lebak gi prime minister warasu ko makoina lakha lo lejerge soba makoina understand tawragadi adum lai hariba ko adu makoina koigi laman khumning bagi ko makoi namdaning bagi ko makoi da yele haina lawrga deba moina sina ba ya bagi weapon di makoi da pire dana okay adu ne okay okay am phoso hum ne namjan ba politically force in abading ami to masi understand to bitar ga sai excellence to adum tholok pa ya bagi mami do tari chong tare maro dana freedom simadi safeguard to wiba promote to wiba support to wiba yam chauna mathok tari lengak tagi horga koi individual level phawi yam mathok tari on the no brem tawje ke brek yam thonjar ke impact nis pu meng ta no welcome back adon bir base Manung Hutna ni 360 degree analysis of news and events with Raj Nongthombam Manung Hutna ngasi khana jarmi basri nurturing academic freedom and excellence in higher education haibasini mathangi question sei waza Debananda gi lak chagu jang sai gi academic freedom si mayam mathok tare habagi wahum jim tak piri maratuna academic freedom si phangnab gi damak ta kaino ta koi excellence ultimate moini se link tawna bani na academic freedom se phanghanab gi damak ta koi kari taw mathok ta bagi haibasini it's a very tricky issue ekta pagna one liner da haidok pa yadaba adu academic freedom si lahan gi hai si lahan dur si academic excellence to puruk na bain adu academic freedom si lahan gi hai taragadi ngasai gi institutional culture ama aduga university gi administrative top head si khannu matam da political appointment oidaba meritocratic oiba mediocratic na taba meritocratic ko kharaga confusion choli tawa sa pet manna bane meritocratic tawrini harga mediocratic oin lapa do madu du thugaibam changi aduga excellence di ko mioi kharan sum haibada you put three four things you bring marriage of passion vision and a good work ethic then excellence will come sin aduga John Gardner na yam phajaba ma hairami excellence koina akpa magic koigi chumthangi makhong dongna thi khangaru da dongna okay koi ubusi it's nothing but excellence is doing ordinary things extraordinarily well ada koina larik tambiri do adari da extraordinary well tambiba adagi koi file sore extraordinary well tawriba tawdabra raja dum khangiro ko duga satra du su ko mana magi homework tawriba adagi magi assignment submit tawriba do the ordinary things extraordinarily well ko si sima la ani adonga si gi kano si matam si losala adong ni na sidai da academic freedom ga excellence ka pochi lagna hona bada we anouba last 10 year gumdi anouba movement am lai the race for world class university ada masidai da mi ani literature da Raj dum tibio Philip G Albach haibama masi Boston College gi Center for International Higher Education larikam igresi matang da aduga Moroccan yam thajadana educational economist ne ujagi area gi psychological economics leba dumai educational economist ni mabani sina punna larikam imini 2011 da larikam phongre the road to academic excellence adu why every country wants a world class university but none of them knows
what a world-class university is. And more surprisingly, they don't know how to get one. Aduna koina university tramoto mukninarure. Munninaruraga 3 major factor khak koina phangi. Okay. Karino haibada. Concentration of talent ko aduga abundant resources ko aduga favorable or healthy governance. Akhoi higher education institutions in India da, especially Manipur da. Ahum magta fail hoye. Okay, talent su concentration of talent is koi yowali koi sida reservation gi naramdo hojiti anoba 10% ma hapchal kadore. Ko adu koi gi di talent du thibasi aruba issue oidori ba reservation marak sidi yepsan tab ni talent si. Abundant resources sidi isam samna maitiro da haragadi paisa yam thadau haibane. Adu paisa sidi akhoi Manipur University Central University olakpada tolo ki mathakta kitanga pere ko yam thadare na. Adu kenoni billions of dollars ni ko Singh University na thadari chi. Okay. Aduga moina hojiki haisina favorable governance sina kamai to gebu. Leave the talented students, leave the talented teachers, let them play their mind, let them let them play with with the ideas, with the world of ideas. You create the environment for them. Akoi adu nati haidi na let ta khabai khara sabako adagi de koi gi file si process to the corporate administration si kara slow chatpagi adugi problem le kan hairoi aduga madayen sathi budi university gi wang madagi internal governance masana govern to jagadam ne ba adu mapan dagi koi chai emna sum tingel ba asigi tingel bachi tingba ma changi aduga hojiki kano do salmi ga hojiki jamil salmi aduga Philip Albaka moigi 2011 gi larek si matong da 2018 da su atopam phongre ai maming de gelung singdre Okay. yam thuna world class university link ki di kamai link kane han ko adai the moi example ampi oja Nanyang Technical University Singapore ki surprisingly I was so surprised. It was opened in 1991. 1991 is the university ji yam angang wi di gaina ko inaga yam lu na tori ni ma kitang chawra ku wa toi ne 1991 da linkhat ki ba Nanyang Technological University hojiki 3 factor do adu da homework padan to ni na ko hoji world ki top 50 de yawe ba ko Okay. none of the Indian universities figure even in the top 100 200 ki matung de lei even including 100 line 200 ki 200 matung de mi gi di 50 ki top 50 ki manung de yawe aduna ai hajani 91 da hodoki ba university se adu ai hajani ni academic freedom City University 1993 ne. Okay. Hana political ne go but 1993 da university wara pone ba adu so world ranking da most of the time 50 engineering wara gate Hong Kong City University first 13 14 ara tum lai ra IIT ke sang am jana ama khatang aina supplement to jaho ge ki 3 factor do talent resources and governance healthy governance mui talent je to na honam da Chinese government yauna kuthing jam na tawa government yauna government na catalyze to raga akhoi gi physics da particle physics da theoretical physics da organic chemistry da power Chinese origin MIT da kana kana lai Harvard da kana kana lai nang adu to lo kya phangi we will pay 10% higher kauna hone ada akhoi gi di lawji lei Manipur gi culture si di maiti macha maya ma panda apa science ki yam lei ko engineering gi moi Manipur da lakning moe hojik lei phibam si adu phibam yam phatre ha lakning han bom change ba education ki system se Manipur lakning han bom change adu laning no ki damtang sai ahum sai talent resources and favorable governance se lehen ma thok tai masi leitar gadi ngai gi academic freedom su lani and freedom se leitar gadi excellence ta masam to jiri jiri change lakane ha possible din te kitan gi ko okay osama thor ke se learning ne ba okay higher education have a post se no bro be have a pot na te ba ai nga sidi siga hai re ga be ya de ba amai mathang da ma amai mathang ma sakala ko ne sige pot se kamai to ke bo enlightenment period na try part to was adapte how pagita kanna yena base ngasai ki area se te ne knowledge and ideas area te ne adu ki photo settle tor matung te ne ba industrial revolution se try part to was hata ti ki tangkai henjala ba matung da lak pani na industrial revolution se ada try part to was hata te how pasita kanna yena se education se kari to gada ke hai bis ne ngasai ki issue ahum bakse madura kan khener se lairiba university Cambridge lairiba Oxford lairiba categorium me apse kamane function te hon gate ke moi jo wakan kamane khalan gate ke highway port ne ba American university to the 19th century
haurak tangkai jalak pematung loram da atau ada lak peneba England kan Europe ta kan ye na risi ngasai ki pot sida ngasai saukot pa hai bese kamane lakani democracy hai bese kamane marata ankani aduna pot se kamane tawrake bo hari be issue sing je ngasai ki trai pan super satabti ki enlightenment pero lak pe takat na nai na raka madura se da tawra lak peneba ada concentration of talent se matum do ujarak panate over a period of time madura ki thola gati misi apa thola ini hai bata actively ada ngasi tau give portion sai tarai matung da khangna ra katoi ne ba suppose university ki pratagama phai fatte se sai ma matung asmari wakan chumna khale thabu fajan pangtoi he is good hai base madu khang adu university da chatlu na tawraga adu da langna doi ne it takes time adu bo akoina ahan but commit to bom sang se hari portion to commit to sang ya hari potu de akoi da sathiri sina akoi ki ho para tamna bo honari ba akoi dana para to thuan hon globally tamgraba para ne ba globally Europe ki enlightenment ki period se da hari be issue me amje takatna university sanga phugai ba kai si matam de thoke ba ngasai ki tra ten su ba sata te tra wa chu ba sata tra takatan so ba ada akoi dana ko mathu su ba sata de da university de sanga ga phugai de sa tha su za phugai ba kai si akoi de nang lo thu ada hari be issue sing ji te globally paratamga any samajama sakot kari khunai sakot kari hari ba principal sing singa sakato akoi gi ba tam gharba para pharam ba se para se thugar ga naw namu tam na honari ba luri se atu dene ba manipur gi education de luri se ara adu gi poto tam ba horamina society samjana na honaro poto so luri se ate dilone ngam graba ne ba ma ke society de samjana ba na ta na Los Angeles New York te lebe university se akoi bage New York society to ka samjana ba ta na ta na prithvi ki society any society ka samjana ba ngam bage capability ma sata sin de piri ba ara adu gi mo to ona te na ba khoi de lai chana nang independent thinking yaroi akoi na have indeba yaroi natra ga di phugai ne ka ne tawri se adu te ne ba sigi pot se akoi yamna sathi ba maning han be khudam namna higher education is that is globally hana para para kharleri hariba parasing akhui jo para ga sapata bne ba hariba parasing to ki akhui ne hena phajaba kara para kamane pukhachige habi mota para ba para do phabi yaro en chalagade karai deno academic freedom karai deno excellence karai thla ka to ne adu nei lai dis okay freedom karai deno freedom excellence karai rabi wahang hang bagi adi maning hala sat pagi fam do la ayab ne duna sai sida ai oza ni mai da laksani gi si kogi world class university ama India da lehenba maroina Manipur ga su lehenba gi wafum setum tongnai maroina lenga ke mai ka Manipur lenga ke mai ke disu mamang chahi gi July ki tarik kolum do gi assembly ki session da koi international Manipur international university bill ga pass to khre maduda mu governor na khara semdo hairo semdo chinjin targa hante ke December ke tang koni thoi da mu nauna muka hairi bill se ani ro so na pass to khre international Manipur da international university sahab gi bill ga pass to khrabni adna koi se academic excellence de pambadi mamitari ado so I think asai ahum sobe 11 governance favorable governance leitawi mamidi adu maktari I think imposition me amje lebni na ado excellence se ngasai gi nongjabi gi chumthang makhong thiu phangda buduna phangaroi dra habagi manipur da nungnang bam lere ojani mai nungnang bibra kari habi ni ai aham bada koi gi excellence in a university institute lakado isdene koi da ani thona khaidok cheba okay so the which depend on human factor amako human factor da lakado the administration ko the involved toba chhatra amadi waja koi gi intake koi gi activities koi gi sincerities koi gi standard na depend toba ko adagi somdana atopana koi gi material factor ko material factor da lana funding gi pattern ko how much funding ko infrastructure ko sina method depend over ko library ko adagi industry ga relation ko adagi simum ayam am lei hajari ko masi sida khoi gi university da khoi autonomy na hari se masi hari ba excellency program one of the hari ba coordinate mayam se masi noi masen khanajo haibane ba aduga puthokjo haibane ba adu hujik se khoi gi
Manipur or whatever India da ko hari sina koi corruption ki level se universities mamita sale ko ase aduga political interference se aduga 90% mamita sale ko from the top ko administrator dagi OBI from Oja Singh dagi OBI adagi from Satra dagi OBI ko adagi too much rules and regulation ko sigi percentage logudun si logudun atuna koi excellency swais the friction mayam jinaba akoi ji purak ba ngamde hajari ba ko adubu akoi gi traditional university amada laiba problem mayam je masida akoi gi international collaboration ji masi akoi Manipur university akoi laiba ngamde ba laiba ngamdre so many hindrance ko adura paisa lakado ba changba moi encourage to the understand to ngamde ba ko masi traditional university da agi problem ni ko adagi cooperation ko among the different institutions ko kogi cooperation or coordination hai tare ko adigi ko work to mina base memorandum of understanding leina base amaga idea se exchange tongnaraga aina matam kra tham le ro moina mu la ko exchange tongna base mase ko university na piba ngamde ba adulagi akoigi kari haini adagi faculty exchange program gaina ko koigi sahi ama muktharuba amu halakba leidaina ko suti de akoidi syllabus to losen bhona bada akoidi nongbo suti lobu ngamde ba university thadokpadi akoi academic mobility se wajada nate chhatra su togdong ne ba chhatra su thadokdong ne ba adugi fellowship ge dongni paisa pige dongni ko adumain togdana koigi cutting edge kogi most modern pioneer the research tongna ba madu emphasis pin na ba madu achang ba paisa ko madu kari darkar ogi do emphasis pin na ba hona deba for example sigumba genome gi ko project ki or gene editing gi si darkar ore adura paisa thada ga do ko adura high energy physics ki ko adura paisa thada ga do ko adura cutting edge sida research problems that compete tongna na ba aikoi da adugi special kasu laite ba aikoi university da ko so main tog dana aikoi gi koi gi kari haini koi gi university na yadraga su dedicated research center amako university duga kitang mari di laina tongana thamba ko dedicated research man tambibagi mayam gi mix up yahundana aduda ko naina anba ko adugumba research center jo adra paisa je phajina thada deba or na trega university sina ngamroi hargadi dedicated research center ko leiba ko tata so fundamental research ko science to nuclear physics ko ai todana ko koi Manipur da su adugumba dedicated research center khar leraga adagi maru oina aina su mamang da su yam haijagare koi gi hujik rajna hangbi ba koi international university global university whatever university do madu center na ba with special package amaga linkhalaga de asa uye ba asawi there is some hope ko koi adu bhau da koi state koi university sport university linkhat ke na toraga amuk pharak tari sini duna ko aduga maduda tawgudu se recruitment process ko adegi international level da lakadori ni ko chhatra gi recruitment international level da lakadori ni fellowship standard adegi paisa gi funding everything je standardization lakadoi ne ba aduna center na special package ama aduna central institute waragadi central university gi waragadi asakar uyaba there is some hope adu center na koi gi Manipur da suktong tongning de ba because moina filter ba one day it may go out of India and moina khandu bam layaba or na targa machi samban ni sine ba samban me ada afaba institute thamba ya de samban me ada hangam thata resan jatho gi thamba ya de na ko adu khan ba khaleba aduna ngasi bhauda koi gi Manipur da Institute of National Importance amata thamdrieba Ordinary Student Medical Science Guwahati thami IIM Shillong ge thami ko IIT Guwahati de thami ko akoi sida amata thamuya deba Institute of National Importance directly center na ba attention per ka paisa ji full package da thadar ko se asi leitri ge de akoi excellence por ko ju khara wani ko adu akoi ni yamna develop torba yamna stable warba society warba body khar phaba ko aduna aina mamang da ju haji go DM University or Central University kari aina yoi roi na hajeri se marung khar lai haidi ba ko ma se direct central na pirak po oita ra ge deba okay direct center the funding lagta ra ge yani हमने तो कोई Manipur University so Central University ama
oin lerbnina hoji khoi Manipur University sunga sagi world class university WCU da yo hon ge ha khoi India gi mangbu maungdri hoji top 100 line top 200 yogdri na thambiri mamdana Manipur gi su seriously hoji ti oja hoisu Manipur University yamna kuiru matam dagi associate tor lebni yamna emotionally attached tor lebi university institute amo ibnina masibu amuk tang di world class mamatra gasu class amuk hakti ingkhalam ge habe okhan de lebi ngoni matam di puloi loisang reja ten tang na line mo mani tang thambi tare kari tor ga de khoi Manipur University mayam gi nungsi raba Manipur University se masi khetang da orasu world class university gi mai kai da sanction mangam ga de ge habasini ai khoi no ajri 2018 da di world class ti la na university matang da wa ngang da awa bo khini hoji we are very lucky in 2019 at least we can discuss about chai cham changbe lising changbe Manipur University world class oi ya gadra haibo khana ba ya bagi timing si la e ko ada sang na matam su leitramina kai point me amangang matam su leroi wari da maroina naha sing tab the wari gi through na stories are very powerful so I will tell only 3 stories number 1 is the immense power of ideas I will quote here none other than Malala. Okay, Malala. Pakistani. So let us pick up pen and paper. They are the most powerful weapons we have. The weapons si matang sida in good sense tani ko. Samaj pagalan mga weapons si atopa sense samsu lay ko. Aduna. We need to use higher education, our colleges, institutions, higher education, including Manipur University, to generate this power of ideas. Second story is democracy is an essential ingredient for flowering of the genius inside the university. University ka democracy ka chane ba. University ka dictatorship ka, totalitarianism ka, authoritarianism ka chanate. Just 2 stories. Mamang da forum da suka kabukti pan kare. Göttingen University da mathematics physics si flowering toral rambasi. 1933 da Hitler ga kano ga Nazi ga dictatorship lak matam sida David Hilbert hai na apawa mathematician of the German gi Nazi minister of education. Okay professor, here professor, Mr. Ji here professor, how is mathematics now in Göttingen? You are asking mathematics in Göttingen? It is no more in Göttingen. Mathematics has been killed. Adudagi chain given mathematician me amduna American University da apawa mathematician oigre. So this is the story of democracy and the flowering of genius in the university. Ako magisi ai masai thing na bani ai pungning da kap tiam kap kan da mi ne do masai di kap ke tawi it is the story of the sacred relations between teacher and student Albert Camus hai bama tabiramani magi the myth of Sisyphus has Greek ki myth Sisyphus ki wari Sisyphus is a very bold hero the marai ba kyam thiba koi Manipuri sing ayam sing atani ko koi si bold di orga lai kyam thigal le koi Manipur da pu ba ha ga dram ada mai posi kanone mit si sagal isi mana nungjaw ma ang machingam gi mathak to tap yang wana inkhat leba ko maton yorom dai mai goal si rom dai nungji grong ma khata gi amukasu inkhat leba inchi mutang ara kanda grong mong ta gi aduga kanon Albert Camus na kare hai gi bu the struggle to reach the heights itself can fill a man's heart one must imagine Sisyphus happy akoi Manipuri sing chi leptana Sisyphus ki kano do akoi gi magi human spirit indomitable human spirit si lehen bam change okay aduga similar re Albert Camus gi wari du losin jarage Albert Camus sina man horak pasi mapa si chahi em phadring da first world war si gre bla mama si almost mana pangi mabok sina yam dominating oi adama si yawana mayum si poverty da level na mabok sina nangbu lalomba karbar wala am ga chamnaraga imungi mating khra pang wai ma school ji almost pocket torom bane okay adagi di Louis German have oja sina classroom de to minna dilarga magi mana question ga hang ko si there is some genius inside him mana mayum chatlaga angang si laita ma to hon gano hai wari si tension jarage matam leitramin aduga 1956 to the 57 da ma si Nobel Prize in Literature fund okay adu Nobel Prize fund again no nini da ngari da I was waiting for the commotion to settle down okay I was not looking for this kind of honor adu mana hai ko aina Nobel Prize fund matam da imagi mathangda hek mathangda ningsing bu chin nangni ngasi su chahi kya gi matung da ai nangi oja chhatra dumok oiri oja sin sum ireba okay nang si hojiti big boy oigre adu for me
You are my little. Okay, yam phajaba phum nei Ah, sat adu- adu- mahiroi ga kano ma, adu- mahiroi ga zaga leino maris yam phajana lehen mathok ta duga democratic oi ba environment madi mathok tare habi point phajun tambiri matam poloi loi re za lo online oza oza Manipur ke upar to jenis semua Manipur ti larik tamba Vidya tamba laksing tanjan bata mama ge te gona akoi culture to masi thakala la ba muna ji oja na ra ko muna tam aduna akoi pot de ngasi ba bata Manipur na hingi ji kai no da larik tamba laksing tanjan bata society ko na samaj ko na khunai ko na culture ma masi Manipur genius ne ba adu world class university sagar pa se Manipur ko na ti ngasai gi haire ba atmosphere sing do as a cooperative or facilitating governance funding Manipur can do it. Okay. Okay. Aro yo point na ojani mai gisu. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯀꯧ ꯀꯧꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯦꯕ ꯖꯄꯥꯟꯗꯧꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯅꯪꯉꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯆꯍꯤ 3 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯦꯖ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯅꯝꯈꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯤꯡꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯤꯠ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯂꯦꯟꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯖꯄꯥꯟꯗꯧꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯖꯔꯦꯜꯗꯧꯅ ꯀꯣ aduna hanbe leroi dawni haji India gi su pre independence study Nobel Prize yam phamu yawgieba after independence India su go down tawreba pentho eba ko aikoi Manipur di pentho pa yadri sini aduga we should not forget our history aikoi nation achobam lero me je khoi kauroi dawni sineba aikoi se koi chalamba scatter people nateba we have our own history we know our ancestor ko aduna aikoi se we are something ko like Israel ko like Japan ko aduna aikoina masi aikoisi penthokpa yadi haibese masi koi penthokpa yadi hanna wana daba yadi Japan ki university ji ka collaboration we are going to have it ngasi mak discussion Manipur University something is going to happen ngasi mak as my guess ngasa ki Japan India Foundation ki Japanese side ke president for more than 30 years or ban passional lead tawraga team manga I am the host ngasi mak akoi MOU gi matang da khanaraga we are planning to go back to go to Japan in March to finally sign the MOU with Japanese universities for long term relations in between some Nobel Prize effect Japan University ga Manipur University okay Nobel Prize kunthra mu phangreba okay Manipur University is ahong khara de damak la ani habne to wa ba targa su ha ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ we have enough talent sineba okay talent di loi lere ngasai oja ta ki ba por hum jera talent di am bhajan lere resources funding gi award pasima lengang na membira ba center na aduga favorable healthy governance hen targati excellence di Manipur puthok pa am line thogone habni because Manipur sif talent sif fazana lere habni masi ki example mayam ma malem pumrasin thongna tongan balam sida urga lere bani on the ngasi wona manu hungi thramje matang sharo sinjar gi ngasi ki thramse da ojani ma oja amar amadi oja Debananda lengbir to ngasi gi tharomasi ba thawa happy khibam amadi mapung phan gi damak to oja humbu amukana tha so phorok chari appreciate your journey masi ngasi gi manu hungi thram ngasi gi edition se gram to bi buge ko khan bir pe agani koi mail id di impacttvnews@gmail.com natraga ko gi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da to biraga comment amadi feedback tha bir pe agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari